impact bigi manung hutna miyang tabi basingbo aham taram oksabaga loina kurumjari loina ngarang dagi sataba hogiba Manipur Sangai Tourism Festival asigi matangda khanan nabi tanjalo jage ngasi tourism festival asga mari lena akoi khanan lena ba saruk ya bigi duribasi ai extreme right lingsin bibsi oza MC Arun Professor Department of Anthropology Manipur University ni oza butaran oksari and welcome to Manung hutna aduga ai khanan lingsin bibasna khogi oza P Ivo Soboni chief editor kangla paune oza butaran oksari musaga to Manung hutna oza akhoi hana Sangai festival haram batigi Manipur Sangai Tourism Festival na 2010 dagi hona Manipur gi tourism department silaga especially tourism sector sakhot na ba musong akhoi Sangai musong atop akhoi rich culture tradition akhoi arts handicraft simo mayam singsi akhoi malem da masak tak na bidang ta pangthokibni mayam si sahi mayam ama yam sang ngasi bo pangthok tunu lai oza gi wakhanda tasinamo Manipur gi tourism department na khanbi ba magi main objective akhoi tourism sakhot hanna ba khotna ba musung malem da Manipur gi rich culture tradition adagi akhoi gi tourism gi sector mayam singsi potential mayam leibasi akhoi gi attract tawna bi post ta sinama pandam khadi phangel lobran taga masigi akhoi gi pangthoiba festival singsi pandam si phangbal gi sang do watli na lobra kamai to ai bo haijo harbati han gi mamang da lei ki tourism festival aduga hande ki sigi yenu da public information ji reite masi ho ho badong tawi tourism chakol han bai che tourism festival khak toraga tourism chakol pa ya bhamude masi long term policy ma legadam sarkar gi tourism gi fajar ba saktam kra krai da lei Manipur gi kram kram ba jaga da tourism changut pa ya ba ge ba che Sangai tourism festival ji hek loi ki baga tourism kari noi che lebak sida kongthok pum tawe sarkar sumangai achau sang khara tillaga don nong tillaga da ge cultural program khara utpaduna tourism heti ya banati maramdi tourism gi fajar fajar ba sector tourism gi mapal lam da uhanna ba kari thabak paikhl di bagi hai ba se mea Manung hutna kara main to tourism chakol han gete ge ha bese ngasi gi sarkar sin ikhan khan da bugum to ai sum yeng bada tourism Sangai festival je hek loi ki baga tourism me je pura kokwe tourism bibang sum je kok to kum to Sangai festival khakta da tourism ni hangba Sangai festival werga tourism kok to pa masina tourism chakol han bo be ya panati mapalam gi mioi ke ama da tourism chakol han ba tourism gi festival se masi mieng ta han gi har badi publicity chawna do butai ngasi pangtholi ba tourism page kano che public information lete matung tarak ba kari oigedom ha ba kham ngamde tourism ma chigi dam ta publicity yamna sabak chan to butai Manipur gi pawche sing loina mak masi gi publicity to butai electronic media nang thi na publicity to butai tha kaya gi mamang de tourism che festival je pangthok ni khalbani adu egadi mapalam da leri ba national paper sing si kari gi broadcast to dream no kari gi publish to dream no adu da natra metropolitan city sing si kari gi hoarding thetna kari to duna mapalam gi mu sing se maji gi attractive se masi pin na bhone drino sine aina thamning se yam ngaje khoi oza bo sobuna ta sinema magi main objective to na thaidaga akoi gi magi actual to gada thabak to yes to gada thabak sing da packet ozarun si matang da hantak ki se akoi gi last minute even ngarang phauda akoi gi main gate akoi gi palace gate ki sanghum si bo sabulu sin da gi paw musule the last hour da akoi electric si akoi gi mai se phajana akoi gi lakna ba na sem dana akoi gi mai yam phang da bi posam malai adagi last hour da akoi gi painting to san ba road median myam sem ga lakpa adagi hojik su even akoi gi governor road ki mamang gi line myam sing si akoi gi light am tang an hode simo myam khak aduna last minute preparation gum ba to ba to dia de gi port ma to ba to kanaw ba section praja section kya na sum hainari masi tourism festival is da tai ge de masi paisa ta ba nungai na bani kai na phung to phom mai am yaw se oda singnari posak si masi oithupya ba gi phibum su la ba akoi na kanogi andaki Sangai festival gi magi kano si dabuti mamangi tha mukari muksida tha makai muksida ma kanna thabak su ga da matang sida potche ani ahum ni mana thekna kribasi amana kanogi demonetization gi kano 500 amadi 1000 currency lokthokki baduna thabak su bada kai do da payment ta kari da then adagi atopa mana economic blockade lai gi bani na potchi gi khudong cha da khar thu om bai yai question di aikoina hoji kainona swa heavy kriba editor na swa chief editor na swa heavy kriba du maina aikoina larger kainosi da tourism gi Manipur gi tourism se sakhotna nabagi larger map ama road map ama fajana prepare tawraba madugi damakta hanjan seminar mayam am tawgre acho sang mayam wari chana gare kaido gare adubu madu concretize tawdana aikoi gi road map ama Manipur da tourism se kamaina sakhotlan gadage aduga madugi road map tu da kaino se Sangai festival se kari no mana tawgado riba mathau se
haibagi port chima yaw debagi port ama aduna tourism gi magi achouba road map tu leitrabani na matam gi nahak ki ningak pa bureaucratic officer ama heksin baga atopa meta tauba adugi port ama aikoina sarak se hingnaba mayam ama aikoina ui andaki sidasu kaino da aina hoje haijagriba kaino gi economic blockade ki oiro na tre haraga na paisa leitabagi paisa suiba kaina bagi kari gi hoje 2000 khara tolak pai wani 2000 ga marak ta karimta leitana 100 ka lakh banina masida khudong sada ba mayam ama tikadar sing da kaino da contractor sing da natraga na even official sing da madugi khudong nungai taba khudong thiba leirambadi yai in spite of that aikoina Sangai festival si taura kan sida aikoina tongningi se karino aikoigi swaigi manipur manungi mi singa asa kaino da kangjebung da natraga na karaidano magi sport khara leiri ba se masida mi chingjanningi bra natre haragana mapan gi mi singda manipur da leiriba kaino singse yengba yaba mapam yengba yaba event yengba yaba kaino singa se kari activities leibage scenery da hairo kari da hairo madu karai de lege haiba se mapan gi leibak singda india gi atopi state singda plus abort ta kamaini yohan gadage haiba du da sangai festival singi mathau to hanningi bra natre haragana ikoi swaigi manungi kano tauribra haibisigi pochi clear uidebagi mami ama koina chawna uba pangi aduna mamang chahidaga di akoigi kano kari haini low floor busing mapam dagi season kano pora aga kangjei bungtana pora pagi pot ase akoina uki andakna maduge arrangement atai adu amu udre low floor se manipur da mumangi badongna taure sumaina kano se achuna even short term kaino da tawgadori ba pot ta phawba fail oibagi pot chima aikoina uba phangi masidadi aikoina kaino se tourism department asigi department asi kamaina mathau to hangadage aduga masida leiriba official sing asa yari goi transfer ga si tobida ba kedoba aduga makoida yamdrabada kano se long term haiba ma then kitang kano kari haini medium range gi term ma aduga short term gi poching asa koina kari tawgudagi haiba gi pot asa road map ma sengbat pa ma changiena khalle aduna ne akoina hatu eta ngarang phauda light hoji haibiriba light thandri dei ngarang phauda main gate ki kaino du ngasai ngarang ayuk phauba madu kaino shoudna khotna tawhuri bagi poching asa masi lo kaino da short term da fail loire hairi ne short term si bawba ikoina kaino phajana paiba ngamdragadi kamai tawdana long term plan sing sida kamai tawramgadagi se akibe masakne na loba yai jabuso ko ozarun su yam mai sin hambi ozan su ngasagi thambi khiba matamda akhoi ki policy si clear cut ama oidaba ngasagi sahi guding sangai festival di tourism festival di pangpang da pangthoba duga tourism sector da kyam higalage mi kyam ama foreign amasung international adagi akhoi domestic tourist kyam sahi de higalage se tasingmoti akhoi tourism department ki director yauna mari lena myo isim lone contact taw jabani mkhoi lakna badi honage habane dabo last hour mkhoi kudong cha da khalai re hana ngasi si yawba phangdabi kudong cha da bani tasingna mkhoi yaw ga de hena su akhoi ngasi khamna ne bas de hena mphung su parang gadamni ojabso husi ojarun habi bigi matungina even yamna temporary obo measures yamna short term measures for the ningthi jana tackle to prepare to bangam daga di akhoi gi long term gi da khoi manipur da tourism chakura ga ni ga ina hari posi akhoi jana habi li si yaningbra ne masan tabni ai sai hajagi duni sai tourism festival pangthu bi segi nungi atha karino mase nga ki khallaga pangthu point to sahi khudingi pangthu kane je khangini amamang ta nimit ka ni wali ngai degi masigi long term policy si to buyar ba pon ngak tani hajariba hauji tang kari gi hathwa tu to durino asai gi sajan hai biri do ngarang phawbada semba sagat pagi rang daiba degi saubo korpa loide gai je masi ami kai ningai ne manipur se sarkar gi thabuk se ai sum yeng bada go emergency one to bo se leita bagira natar kari wat padagi no se leitra ga di matam kan to butai hongdo hongjin to butai निथीना पांथोपंग हमने दबंगता अरेगा फोकस पीबंग हमद्रिचे tourism festival हाइबकी फोकस हम पीबंग हमद्रिचे बसे करी अहोब लेबितगी नोसिने बइने हम खलिसे अदुने आइना साइ हाइ ममांग थमजेगी हितो tourism festival लाकु मतमदे tourism खक्ते नुंसीबा tourism festival लोय हरकांदे tourism festival को tourism कॉकटोकबा सिबु मसीगी आइडिया छे मसीना करमाइन तोनो tourism चक्को कदइनो अदुना long term policy मा चाइ ओजारुन हाइबिदो
long term policy ma darkar wai short term policy da chathari ba pochina di tabat miyam gi involvement phangmoy ba miyam huji phawdi miyam gi involvement lam da leite sangai festival da mamang da di miyam gi involvement khara lei miyam gi involvement yam lei mamang da di nga handak ki oina di sangai festival sengarang de hokre ko adu makha ta ba le mauri ba mening de si da kari la ka da ga ba ko na khangmangam di adu hogi phawgi oida di aina sum yang ba da involvement am ta leite miyam gi attraction pi bangam de aho ba na aho ba than dong tawi amarom da am ka hen yeng ngi de aina Nagaland pangtokpa hornbill gumba festival se sidana international gi malem gi miam tourist miam chi lakung amaga manipur da pangtokpa chigumba sangai festival sida mapalam gi tourist chi langam dir chi karigino azamoina habda akoi Sri Lanka United Arab Emirates Bangladesh adagi akoi Thailand the Myanmar dagi akoi gi mihut sing la e adundi government ki side gi thami postna akoi international gi tourist lak mana taga mi mihut ya basing si hengal e habni adu lai bakthi bi akoi Chinese ki delegate 40 do India na akoi gi mohoi da aya pirakti habgi nuai to humdi leidi ado moina haibing sing matu e si United Arab Emirates Bangladesh Thailand Sri Lanka United Arab Emirates Myanmar na sing miam sing se la ni na masi saukhot pagi lambi da natraga mang da sangsali ni hairi azam masigi si na adom da khakte yeng beroi leba khragi da mukta delegate khara la ga madun sangai festival mapung phare ak badi oi beroi madu do thong ngai su leite baram di prithvi ke lepak si yam gre prithvi ki yam gra lepak sin de ki tourist sing ase sangai festival si gi attraction kari pi ngami ge sinida sangai festival le miam se kong ngami bra sangai festival asna lepak si gi leiba miam ba tu ochi mapalam gi ko gi foreign delegate sing tu oche ba barut ki manung da bawng thi nam si gi mami ta dia ba ai sa haje gi Nagaland gi hornbill gumba festival dari mapalam gi foreign tourist sing ge se kiri kiri inana la e barut ki tourist mayam am thungari ba ari gi Assam da pangtok pa bihu gumba kai ko yamna chaw festival na tie ba moi culture gi oi ba festival ne ba madu matam da nam bihu si yeng na da bang ta tourist mayam ji yore e ba aro kari gi dam tano khwai gi chaw festival ne na lomnari ba turi kan khoi gi Sangai festival si da ngasi tourist sing ji asuk ki machik mathing handari si kari gi no japa kan da Bangladesh da gi Sri Lanka da gi se adagi Nepal da gi natraga Myanmar da gi delegate khar la agan madu mapung phare ha bidir oi be ro madu dai thamanning de madu mapung phar bodu oi be ro tourist kara adu ne karamai tongdana khoi masi gi highlight tongdagi karamai tongdana masi publicity tongdagi karamai tongraga Sangai festival iste miam na pamda ba malem da masak ta ka dagi haibedo madu gi wakhal do madu khanda dong taweba madu gi wakhal do iho hoi sakada madu na di kadung ju turise matam gi sa ojaru na haido matam gi na pangkok te ya de sum pangkok chatki ba aduga ahu bodi sum lei ki ba sendi in tamu blak thadrang mani in tamu karo thalerang bane ba aduga pangthoi ba poturi kari oiri ge se madu ne ba yamna mamuta na ne ni ngai oiri di madu mamuta na ne na tai ba okay yam ngaje habji leiba khoi sarkar gi side ji mamuta na ne na ba adagi yamna kupna season ba wat pagi mami ma yamna sound tare madu reflect tor hebani yes azaru matang sa kho za na habi bigi matu ina hornbill festival gum de international tourism yama domestic tourism yama yam phajana attractive modern Sangai festival ado hornbill festival ga yengno ga Sangai festival sina khoina showcase tawdi yamna di utpa helebani aku Nagaland gi khoina culture tradition adugi akogi even akogi indigenous games and sport ni adagi eco tourism gi matang ni boat racing yaw ni theater festival yaw ni film festival yaw sel ni international polo tournament sil ni sumba yamna matik leireba masak singdi ningthizna leireba ngakte masi utti ulimni adu attract tawba ngamdri gi pose koina kan sigi matang sida pot ani ka yeng ba yai tourist kingi tourism sakot na ba hona ba matam sida maru eri si tourist ne ba tourist kana no haiba sigi tongan ba definition tongan ba athadi leiba yai now question nama akoi hanga se ba akoina Manipur gi da tongan ba thabak ki damakta matam khara numit manga matara ma leigata ba mi khara lae iba mi sing asi imphal da thungare magi thabak sa pung ani ama ahum ama tawre na khallasi lemhuri ba matam tu da lemhuri ba matam sida nongmai manung da man lemhuri ba matam sida kadai da mi sing se satlan ba ya ba ge haidana arrange to ba ama haidi kaino INA gi gumba Manipur Museum gumba kari gumba then andro gi kaino bi leidna then kaksing da develop tawre iba lanai mioi mayang gi park sing kari sing leidi ba se masida mi ama la aga official oiba natraga magi business ki oiba natraga magi social visit ki oiba natraga vacation noina lakwa mi sing asina karai da satlu ka dagi hedna tawna ba kona ba ama aduga atopa amadana adu khak ai yengurage Manipur da natradi adu uba phangoi adugumba matamdu ta madu thokpani haidana lak
nabo hotnaba ama matam amada manipur gi yaukshang gi kumai se yengnaba gi dong tama pan da gi tongan ba mi mayam ama maduda tourism gi natraga government gi effort ama baw yaudana manipur gi yaukshang haiba se india da leiri ba yaukshang mayam singchi da gi yamna unique oiba pot ni nong ama atai lam da di nong khak sanaba ni akoi da numit manga ni sanai madu su numit manga ni du da social oiba pot cultural oiba pot amadi religious oiba pot mayam ama angang da gi na kaino phawba hanu phawba sigi kaino se masida leibani haidana yaukshang yenge hairagati yaukshang ngai sigi kwaidagi fazaba yaukshang gi kaino ama akoina festival ama yenge hairadi manipur natradi phangoi haidana tawrammi ba asumai tawdana manipur natradi yengba phangaroi adugumba kaino se na haiba adugumba event khara aikoi sanggatpa ma change ba mega event khara number 1 number 2 lakaduri bising se mi ni tourist ni mayum da leibana te magi home society to the la aganda mafam sida lakadori ni adu already mafam jingda tourist singi tourist ka dai ngai bok chang halui da ge ka dai ngai bok chang han ga da ge haiba sa ai khoina laptop ko ma sang ya aduga mana lakpa matamda tourism gi oiba mi du di amna freely magi society gi apa pun mayam to thadu oga mafam sida lakadori ni magi society gi rules mayam ma do's and don'ts mayam du lantu oga sida la kan sida ai khoi gi swai gi poche ai khoi mana yenghan ba matamda ma kaino aina hajen ningi bana tourist friendly oiba atmosphere ama hairiba mafam sing sida sagat pa ma change ya aduga se kudam oina INA gi akoi kaino se ama leiri ma se second world war ga samna ba yamna maru oiba pot amane ba sidal leiri ba netaji subhash chandra bose ki kaino photo gara natraga magi mana season naramba makoi gi INA na season naramba pot khara thambasi natabada masidi kaino da anywhere in India aduga achoba international museum sing da dum iwu ba pot ne ba aikoi ji da tongan ba ama phangan ge haitaragadi mafam sida thengnakri ba word du gi live experience lehan ba gumba sound effect kari kara visual effect mayam ama season nara kanda manipur da chaluradi manipur gi swai da soknakri ba second world war gi feelings nang phawbungam ni haiba oitaragadi tasengna anywhere prithivi gi mafam kuding maktagi any point tagi manipur da adugumba experience to manipur gi word du phangurage hairakandadi maduda lakane habo asumai tawdana tongan ba strategy khara ikoina sanggatpa ma change habo hojik tawri basina heta ekoi gi sisu lei ekoi sisu lei na hairaga adu prithivi gi mi singna kaya yamna peculiar oibano madu manipur natradi haidana kaidodana tawroidaba potasu akoina pungida inkatpasu kanaroyaba adu araboidi yamna strategic study ama change ba akoina adugi potsa akoida madu khara watli hana khalli aduna hojik tawri sidi hojai bi badumaina aswaida kanoda adventure sports ki hayeng la eng khala seba tha ni gi matungda kanano amana manipur da laba matungda kanogi adventure sports ki feeling ama phongning hai matamda polo tournament nataba February da la nupa amana UK dagi oiro natraga UP dagi oiro nakui gi polo asa ai ngon da ungtang feel to hallo haiba matamda maksi sagol ka khatlaga kangjei chu khun bagi tari gi adugi feeling du karai da pidori ge abo kangjei bungda kaino da hojik tournament ama tawri ba se tournament sidi tournament ne ba ahiba team mayam ama khangalaga sana han bane abo tourist di polo player oide ba su yaidana matam du da sagol mathak ta phambagi thrilling maduda ki ba phawri ba maduda nungai ba phawri ba adugi feeling sa February da kadai da pidori ge abo adumai tawdana loktak ta board ki kari gi tawri sa ngarang nahan madu semgatlaga kaino na November nangna ba semgat pa duga kaino da January da phum marak ta mangi ba nataba mana hek lakpa matam da oh loktak ta ajugumba makal amagi adusu amuk loktak ta fawgadoriba feelings sa hi honbeki potu di Kerala da leiriba pot Visakhapatnam da leiriba pot kaino da Kolkata da leiriba pot tu dagi tongan ba feeling ama aikoina kari da pigadori ge asigi potinga sa aikoi ketang wakan khantaba ma change na khalle
Zaruna yang make sing na aku gini mitra ni katangi festival uhen bigino masih mana di tourism saukaran bah bagi posak tumu oi bangam oi adu anytime dalak pun tam da Manipur polo gibo ere lokta gibo ere example khara lokhat cer bada semai tau magi feeling ama hek lak pun tam da mana khangning ibo uning bo mo da feel to bo phone bado modu gi hot bo ma thau tai adu ga simply aku gi 10 days ki Sangai fest tourism festival na sai gudingi pangto puno dunati ta sino mana pami ba aku gi pandam du my objective to phangbung mo hebani matang sai the break malo jage break ke matung da koi tuna jan ke impact tv gi Manung Hutna biyang ta dan lebi beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. break ke matung da biyang ta break puram putram oksari aku ngasi khana je Sangai festival Manipur Sangai tourism festival asna taseng namak Manipur da tourism attract toba musu Manipur da tourism sector se sakotan ba taseng ngam labra madu gi sab sabat thab pai khat labra habi gi matang dani ko jaibu sok do makata lak sing ningisi antaki Manipur Sangai tourism festival siga mari lena 23 November and 25th November phawa city convention da 5th international tourism march si pangthokani hari Masa 50 intellectual delegate lakani aduga IT tour operator Ministry of Tourism the official India Tourism Development Cooperative Limited gi lakani hai ba kanosi yamna sauna di akugi international tourism ma ni masigi akoina taseng namak tourism se sakuran ge kande Manipur program men nam matang sa especially tourism department kari kari lobe masi kanaba kari kari tahobe tourism department logo do hiram khara si laibu mapan dagi laibu mem si dagi kari kanaba lobo ya bagi haiba ma ba yeng batai tourism se akoi gi lady posiga mapan da lady state sing siga masigi mari se masi tourism na kari por katage to madu dagi idea ma lobo tai adagi laibu culture program sing asina akoi da pi gi dorbe kano che kai them je kai lo haiba sima lobo tai aduga laibu sing asigi kanaba sina kari karai babo ba akoi gi miam da piram dagi haiba sima masini akoi ni jam kana ni ngai ori che laibu sing si moi gi cultural program du khakta un na bagi matam du gi da mukta delegate mai khara gal wena na laibra natragana cultural program sina Manipur tourism ki sector sina kari thilma piram godoino masini yam luri masini yam kana dingai wori se ara matam gi oina khoi gi tongan ba barut ki state sing dagi laiba cultural program sing adagi singkina magi matam gi oina hoi ulam gani magi jagoi sei cultural program mayam mu ulam gane ba madu dagi loksan ga dori se kari noi be sine ba tourism department na yam kumna ne khaina ba matau tari se cultural program chi loi matung da han gra kan da khoi tourism ki sai gi tourism sector gi leiri mi bang koi ne piram mi ithil do maduna akoi da kari kana ba phangi friendship ta kari oi gadori natragana akoi gi Manipur ga Karnataka ga Manipur ga Kerala ga Manipur ga Assam ga Manipur ga Bombay ga Manipur ga tai ga kari kana ba piga da gi ani sigi relation ji kari noi ba se huji ki lai ba jago isai sing ji jago isai u pakhakta na ta ba relation amagi da mukta lai ne hai ba laipak sing sigi marakta amagi cultural program gi exchange tongna dana yamna phajaba mawng ama da tourism ma se pukhatna ba lakbu orambe yai adugi loiram matung da madugi idea do madu masak khangna bangtho hogdraga di maduna akai mayam ama kari su tourism gi kana ba phangoi ba aduna ne sai gi ina hajari do tourism da laiba mayam se tourism gi tourist mayam se tourism culture sai gi Sangai festival si khakta na te makoina learning gi hotel acho buda leibu na te ba na okano ba akogi 5 star 3 star hotel da leibu na te ba mohodi tourism sector sina tourism ki site krai de leigi do adu de leijeraga tourism ki khangpok changam de lelaga tourism ki masak tourism kari leigi do Manipura madu ne ba moina thiningi di adu ne jago isai cultural program delegate laiba mayam se masina sagi festival du yeng balak na te ba mukoi tourism ki phajaba kari no Manipur karai da kachin koya karai da tourism ki kano phajaba se leibage madu ki khangpok changam leiri mahum do tourism ki phajaba do madu de le urga tourism ki kana ba do loge na lai ne mokoi di 5 star hotel da leiba na kon te ba madu mangni pithribi ki tourism tourist sing sina mapam kuding da satlaga lei se tourist sai sing je karai da leige na hing le ga yeng na ri ne ba
อันนั้นมณีปุรสักการนั่นเดียวซึ่งมาตุริสิงไลเช่มาดูกี่ไกด์ไลน์นั้นมาตกเดียบไอ้คนที่พัฒนาจะใกล้ดีหน่อยเช่มาสักตากตกเดียบไอ้คนที่ตุริสไซด์ไกด์ไลน์หน่อยจะมาสักตากตกเดียบมาปานที่หลักว่าจะว่าใช่cultural program จริงๆเช่ตุริสกี้หุ่นเฟสติวัลที่ปังทั่วอิงมันก็พิรมบะอะไรกี่ตุริสกี้มิตรรานี่ปังทั่วอีเฟสติวัลคัลตรงนั้นไปฮิรมกายกี่cultural program จุลก็คุยปุ่นมังลุยมินนักเนี่ยบะอะไรที่ตุริสตัวเฟสติวัลลุยเลยตุริสลุยเลยใช่ไหมอันนั้นการยุ่งไปแต่ตุริสเฮมกัดแค่หรือก็ดีบริษัทสกัดบงทัดไปแต่มามังเดอะ Prime Minister นเรนทร์โมดีมาพาวมาให้น่ะตุริสิงสิงมณีปุรกิตุริสิงสิกิพัฒนาสักตั้มกายมาพุทโธตระหายรำกระบเนบะอวังน้องพูดลำดับจากคนนั้นบารุจากคนยารอยมณีปุรจากคนนั้นบารุจากคนยารอยมณีปุรกิพัฒนาตุริสกิสายกายมาเลยไม่ใช่เชมกัดปมาทงใจไม่ใช่เชมกัดนะบะคนนั้นบิวให้บกิโปพระวทำเลยกระบเนบะอันนั้นสิดีใครมามังเดบังทุกเวตุริสกีโลอีบะตุริซัมเฟสติวัลลุยครับมาตุ้งเดสารการที่นั่นตุริซัมสิมุนจังบันมาสินิยามในนั้นง่ายกว่าดีตุริซัมเก่าเร่ตุริซัมลอยเร่ตุริซัมโฮโลตาเร่มิตรนี่ขัดตั้งปองทุกภาษามันนี่พูดทูริซึมสักพันเดียวมันจะพวกทัดภาษางี้มาดูมาเยสมาดูนี่ไม่พูดเรื่องนี้มาดูนี่เอาว่าจะรู้มันสิได้คุยอินฟราสตรักเจอร์เสร็จแต่สิ่งนั้นว่าไอ้คุยทูริซึมกี่อินฟราสตรักเจอร์เสร็จก็ได้พอจะ develop ตัวเองขลิมันเดี๋ยวสิคุยชิลวยเดสเล็กกันเสร็จชิลวยมันนักแต่ไอ้คุยเลยผมจับผมในที่ accommodation ในที่มากี่ไอ้คุยอันนี้ทูริซึมนั่นหลักประเด็นเล็กภาษาบาลีบ้างแต่กี่มันหายไปคุยทูบกดปัสซึ่งไม่มี facility มันตลอดที่มวยรังยาให้เรามาเทคครับที่เลยไม่ได้ไม่ต้องนักกังคุยเก็บแต่สิ่งแต่กี่ใจละเล็กสิ่งfor example สิมันไม่ยามคนเลยดิไอ้คนน่ะโฮเทลไฮรักสูไลฟ์ไฮรักสูไลฟ์กี่มากี่เกรดไม่ยามมาเลยดีว่ากันว่าเสียทัวริสสิมาคันไม่ยามีอดูก็มาคุยกี่ตรงนั้นบัดเทสไม่ยามมาเลยไปยัยอดูน่ะopen resort ตะกี้หัวเราก็ some hotel กันว่าโฮเทลไฮรักคุยเนี่ยข้างในดีว่าอดูกี่ atmosphere ตรงนั้นบริเวณสมามาดูเดพิจก็ดูรีบกันว่าไม่ยามมาคาร์น่ะคุยสวยกี่ indigenous ปุ่นปามนี่คาร์น่ะ continental divide demand ตรอกไปยัยคาร์น่ะ oriental ตรอกไปยัยตรงนั้นบ่พุทธกี่กันว่ามันเลยเลย drink สิ tourism ก็ drink สิมาริยามนั่นเลยนะบ่ปวดมันเลยอ่ะไอ้งั้นใส่สวยจะกรีบมาหักเสียไม่ยุ่งตะกี้วางมาล้านบันนี่นะมานะคิดถึงฟรีไว้หนึ่งบกี้อดุนะดื่มกี่กะรีกี่กะรากี่ then อัตปะ demand tourism กี่ demand ไม่หามันเลยหกสิไอ้คุยเดยังก็ต้องรีบดี tourist spot เนี่ยนะให้รีบกันว่าสิ่งอะไรหกสิให้บิกรีบกังคุยเก็บกี่ตะกี้ชิโรยกี่กะรีกี่ then ลกตากี่กะรีกี่กะรากี่ต้องรีบสิกี่มาพัมสิ่งสิมาthen อัตปะอามันนะมาพัมดูแต่กำไมนะทัวริสต์เสียยงหันก็ตะกี้อดูก็หิ้งเล็กปะตาระกันนะกำไมนะเล็กก็ตะกี้ให้ไปกี่ปวดอามา then อัตปะอามันนะไอ้คุยกี่มาพัมสิดาทัวริสต์ลากปะมาทำดาเลยรีบ hurdle สิ่งเสกรีโนมากี่ foreigner สิ่งสังบดา then เลยบักคาร์กี่ foreigner เลยบักคาร์กี่ทัวริสต์เสีย northern India ดามณีปุรดาสังก็มาทำดามาคุยดายามนะสาธินะคุโลปาลงนารีบอันดักสูกันโนนะKV Enterprise นะสิลกันดา Golden Myanmar กี่มากี่กันโนซีสินบมาทำสิดา17 Myanmaris ดูก็40 Chinese nationalities เสียปูระกันหลักนี่นะตัวสิดา Chinese สิ่งดูดีมายาตรีให้ดนะจังหันหลักตระว่าดูไม่นะตัวนะกันโนสิดาเลยรีบไอ้คุยกี่สิดาทัวริสต์นะสังกัดมาทำดาเลยรีบเถียงนะรีบhurdle สิ่งเสียก็ไม่นะลุยสินก็ตะเกียให้ภาษาตัวไปอิชัวมันนี่เดนตัวไปอิชัวมันนะทัวริสต์ให้ภาษาหลักปมาทำสิดาทัวริสต์กี่ตรงานบ่มากี่คุยสุงไงกันน้องมาพ่อมาดากาวาเดสละดีกาวาดงเนตัวรู้ตัวนี้แบงกอกสละแบงกอกตรงเนตัวรู้ตัวนี้บาลีเดสละบาลีตรงเนตัวรู้ตัวนี้ตัวก็ไอ้ยุ่มตัวตะกี้ลับทั่วอบนี่นะคิดตั้ง more enjoyment more กันน้องดา open life มาไอ้น่ะปามตัวนี้ให้รีบภาษากันโนตะกี้พวกสิมูกันโนตะกี้ไทยแลนด์ตะกี้นะตระกันไซน่าตะกี้นะตระกันนะบังกลาเทศตะกี้ or for that matter European country ตะกี้ไลฟ์มีสิ่งอะไรนะมาพัมมาสิดามัน enjoy ตัวเจนิงบ่ลังเจนิงบ่ไกดูบ่ใช่ไอ้คุยกี่สวยกี่ culture ก็อันนี้สิกี่ cultural กันโนมา dialogue มา cultural interface มาดูตัวมาทำสิดาไอ้คุยดากะดี cultural shock ทุกันลากันเดมวยนะบอลดันส์ตกสลับกันนะตระกันนะฮับปี้นเชียแล้วก็มวยนะfreely move ตัวเราเมื่อทำได้ไอ้คุยจะทอกกันด้วยว่า cultural shock
aduga ai khoi gi kaino khara ai khoi gi zanabi khara da makhoina amu cultural shock ama phawgodori ba moi sidi sumai tu jani na haidana then nupi mayam kai then da phamba sa nupi kai then leiri ba sa masi khara yamna ngakpa pithibida amuk yamna toina udaba Southeast Asia gi market khara da then Africa gi maruena West Africa gi mapung khara da uba natana atai mapam da yamna udaba nupi haktana ran toba kaino sa jati khara da di masa chok oi ba su yai haba kaino to isi boina nupi me ang si sumain phawru le nupa kai sa khara ge na ang ba su yai chok to ba yai natara na khara da na amins to ba yai aduna tongan ba cultural response mayam ma tourist sing da pangdori ba aduga ai khoi da su pangdori ba ai da su mohoina tawri ba mowong ma taw sa hek tourist ani che we kaino European tourist ani lengona raga satpa matam da ai da chok to godori ba sigi po che ai kamaina madu handle to ga ge aduga tourist se kadai da ai ngasai je gi do kadai da changhalloi da ge kadai baw ba changan ga da ge amadi kadai da changhalloi do ge sport semgatli ba mafam do then atopa amana kaino da China gi maruina southern portion si da makoina identify tawraba village karasa living museum oina living ethnographic museum oina maduda leiriba mi singa sa masi ki yumlei kari moina sariba moigi activities singa sa tourist sing sina laga dum loina ba yaba mawong ama lei masigi potse akoina mapam jida tawba matamda or even ai China gi tawriba practice to madu mi singa sa object onthokpagi pot ama yawi adugi pot ase tasengna aikhoi sida yabra yadabra haibana singba pot khara ma khanagadaba layaba duna sport semgatpa sport to the young na bagi dang tongan base infrastructure sing mi gi laifam mi gi sabam kari gi karagi develop tawba plus ai khoi gi culture sida tourism lang na bagi kaino sa ai khoi cultural change ama tawba madugi exercise ama tawbam sangne ba hayeng si laga makoi photo mong ta dana kapam mi dana maru kok na dana then maphai ganda nongweng kapsal len tawraga di potu di amu pharak ta doi ni ba madugi readiness tu su ai khoi na kadai da semage haibana singbasa aikoi khara kupna neinabam sange ba hauzik tawnari ba pochina mathangi event ta kari hapsige daga kangjeibung akoi hauzik men kaino da festival hapta kamjeibung gi men festival sport en to basida ethnic house ki model ani ahum sajal laga hayeng hangsit amu lekang zara leini adagi napi hongjal kani ke tawni asigi pot asia thabu kayam yamna yauri bage asida tawri se paisa mangan ba mafam mangan ba asi sajal lamni na hafta kangjai bung da normal loina wak tawgada ba sagol kangjai sanagada ba football sanagada ba kaino plan ba yaw da ba ta bureaucratic officer kharana natre haraga na thikadar kharana natraga minister amagi whimsical da tawrabra haibagi chingna ba se khoi da fawe ba asigi posinadi aikoi da yamna aswai chi da ngau leire ba koi se karamba mathang de kari uchege mathang da Russian film tawsira natraga kaino da Chinese film tawsira ai birom do wena satkre ba minute details da aikoi na wak to goda ba pot mayam ama lei hai ba sa aikoi kawe ba aduni ngasai taibasong na haibiri ba tang kunthra gi matung da first December da aikoi amu tourism ai se kawrani mathangda amu November la akanda amu tourism festival to horasi rang tharasi haibigi sigi ritualistic kaino sinna approach to tourism sinati kaimta ahongba porakada ba mande na kala oza rungi yamna clear cut thambi aihogi stereotype ta sumnai ba hoski yum sagibse mathangi su yum se dum putokpa mathangi su yum se dum putokpa adagi hanagi mai bijago isu dum utpa amu su sum utpa anuba innovative oiba ideas me ama agi item me ama include togada ba pot ama ka watba ama sum minute oina work out togada me am khak watli happening ozan thambi sam no sai gi keno da sai gi yum chingdo ojarun haise yum chingdu kinjel laga thambaga yum chingdu mamang chahi digi digi sara thamba imle ba yum chingdu kinjel thamba hapta kanjam gi phajab saktam chingdo madu manghan na honare hai ngam da purpose atopa adu sa se na hairaga na aikoi gi kaino mafam amada aikoi gi
Yes. Tungan location amada. Location amada Pulap yengba yana. yengba yananaba Yes. akhoi tunganba kaino ama Mani mafam ama side pa ama ama piraga. side ama piba yai Okay, any tourism na lapangan da Lapan. mani Yes, yes, yes. different ethnic groups ki mo lai riba yum lai kari se kamai to ga Kamai ki tawi, to ba space ama Yes, yes. mafom ma location no pi ga dam ne habani Fajana. aw zai song matang sam lak saning si akhoi Sangai Manipur tourism festival hai No. khwai di tang na phung Sangai si akhoi malem da maming sat na da ma sibu yengba lang na gi dam ta oina yam special emphasis pi अदब संगाई मसिंग हंदर पुगुंबा अतोप न्यू हैबिटेशन म सेमगत पगी टेक्नोलॉजी की नि खंदे साइंस की नि खंदे थिगत पद नि खंदे अतोप मफम सी मसिंग याम खनबगी पोट सी सु सरकार पकत पोदे अदुगा हजि मणिपुर पोलो अखोगी द लैंड दैट गैप पोलो टू द वर्ल्ड गाइब मणिपुर की पोलो से अखोगी सरकार न निथि जन यंगसन बिबो वाट पदगी नोमो नोमो सिलपा मागी पॉपुलेशन से ड्वाइंडलिंग मसिंग से नोमो नोमो हंदरपा होय हंदा पुदि ड्राफ्ट पॉलिसी बिल मदि प्रिपेयर तौखरे हाब नि ताई अदुदि अखोगी पोट सिंग से सुम सिदरगदि पोलो सि मथन दुम चखने संगाई सि सुम सिगदि संगाई सु लेहरो ममिंग दंग लेहरोनि मस्त करिनो तो होनिंग से सरकार के माइकेति ai haijari se maming di lawba potu di semgat nam hona da maming di lawre ba sangai se malem sakta ini manipur kanana ta sangai festival kai no sangai gi maming lawri kai sangai kai bulam jong dili sangai gi phaja thara ba ma sa hoi gi sangai gi maming lawra ga tholi bini adu sangai semgat na ba di baro manipur sarkar da ko thada de ni adagi sangai ke am leri ge ner pen tung ma sing thi budun oya bonti adu ya ko chu ude asu yore handate ani hengale ahum hengale mari hengale ga haibodo akoi di khang bulai tie madi count tori ba akoi khang bulai tie sangai haiba phajagra ba sa akoi gi mani ko mani pilam dam masu sakta iba pothok se koi karamai tong na masi protection pi ga da ge haiba se sarkar ra inin sing da gum tawe ba nin sing da bu sai ye magi oina sangai masing kai hengali gi airplane tunga thi hokre ga haiba simba si su ta ba da maring marang ba pot amane ba adu gi matak ta mu ke hena luri di Sangai haiba pot se karino Sangai festival na PDB image karino Sangai festival gi wakhallon se karino ise masi Sangai haiba pot sina PDB ni haiba se mai khangda bane Sangai gi maming di loba Sangai gi kanna bodi hona da ba Sangai gi Sangai haiba phajagar ba manipur bu sakta iba sak sa sing maming di lowe ba aduga koi sa si bu kanna bodi koi gi jiba si bu kanna bodi koi gi sarkar gi mai ke di kong thada dia masi ni yam luri se maduna kong thada biyo Sangai kanna ba kong thada biyo asai gi sajan haido Saiki adu main tong sangai kanna poch kok se thada di airplane tong ma sing thi bani ni sangai ke am ni ge kan thi de ya da bi mong thi de ya da mong da sangai su hengal e gai ba sine mi adigi poni manipur ki baming le ba sagol poni je masing handare hai se ada hoi drabil la pu thok dore ga na manipur sarkar gi handak pudi pong re ko maduna karai pho ba sa poni sing ngak ngam go dori ke ba poni si dare ba che mamang chahi kaya tagi laudun labne poni mangi dore che laudun labne ngachi pawda kari protection pi ge ba poni gi namta hoi draft bill sina poni kaya protection pi ge dore ge ba maram maduna hoji lei se manipur gi maming le ba ko gi pothok bani se sangai poni asina krai pawba ko gi namta kana ba pi ge masi gi maming lo raga koina maming di loba pothok tu kanna bhona bi da ba se kari gi no sina aina ningje se pothok tu kanna ba sarkar gi kong thada dri se kari gi no ba sangai festival to bu matam da sangai ning jang akpa sangai festival to bu matam da poni ning jang akpa masi gi wakal thadok piro ba maman jam la ba ko gi pothok se kanna bo hona biyo ba maduna lepak sigi interest ta lebak miyam gi interest ta amadi malem gi interest ta sigumba sa sing asina malem da kari ta ige do madu gi masak thokpa thabak sing do packet piyo ba poni mang dore ne praja miyam launa karanda poni kalani kaina dra bilam puthorpa Sangai mangi dore ha ka de pen tunga sangai masing thi budun di oibi yaroi madu di sarkari pandam phangoi maduna khoi adigi ningjang akan da sangai festival herga sangai ba mingi loksan ba adi poni festival herga poni sagol kangje herga poni he ningjang ba sagol kangje matam da poni ningjang akpa sangai festival matam da sangai ningjang akpa madu gi wakal thadok piyo adum ning sing dana lei biyo adum ning sing dana lei biyo matam chuppa ge na long tam sahi am da khajitang ning sing ningjang ba hujik sin mi tarani khag lei se si man ga si ningjang ak mani mi tarani matung da kari ningjang ak dori ge masini nei sarkar hangjeri 365 days ki bungda only 10 days ka ning sing yes adun oyaro madu gadi adun oyaro sangai so am ta leiba phangor leiro bazar matang sa da khoi car rally ani su asum business summit ani su anta ki festival manung se pangtok ne Asian theater festival ga su dum tawri yamna kano tawo puning thogot nga wafum ni adu akoi BCIM rally Bangladesh China India Myanmar rally car rally pangthokre adidi Asian car rally pangthokre laibak thibidi hoji phawda car rally fana pangtho jo aikogi national highway ani film si improvement so lei tabani na car rally pangthokpi wan thokse oza leiri na sum logodra mai to
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯤꯂꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯔꯇꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯝꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯟꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯩꯒꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯊꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯎꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯅꯥꯎ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯃꯣꯔꯦꯗꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯆꯤꯅꯥꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯔꯦꯡꯒꯨꯟꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯕꯥꯏꯐꯔꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯆꯤꯅꯥꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯝꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯂꯥꯎꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯦꯠꯅꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯪꯐꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯋꯦꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯒꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯙꯀꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯝꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯥꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯆꯈꯥꯎꯒ ꯌꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯞ ꯇꯣꯞꯇ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯍꯣꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯤꯁꯔꯤꯗ ꯁꯤꯃ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯦꯡꯕꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯨꯗꯝꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔో ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔో ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯉꯥꯏ ꯏꯖ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤ
अकोइबद डिफोरेस्टेशन थोकचलइबदुना सिरोय लिलीदा अचौब कैनोम पी लाइकवाइज अखोइन दि पोनी ना हाइरिबा पोनी सिंग अदुने इम्फाल गी मयाइदा सोरोकता लाकांददि मी सिंग इसना कंजेस्टेड ओइरिबा कोलिबा पोचिंग सिदा मसिदा पोनी दे स्पेशलाइज तौरबा अखोइगी वेटरनरी डॉक्टर कया लेरे मदुदा जूलॉजिस्ट कया लेरे मदु मागी इकोलॉजी से नैनबा माना हेक पोनीना नुंगाइजबा मागी इकोलॉजी सिदा मसीदा नैनबा एनवायरनमेंटलिस्ट नत्रगा इकोलॉजिस्ट कया यामने स्पेशलाइज तौरगे हाइबना चिंगबा मसी खनबम संगेबा अदु अरबैदि होलिस्टिक ओइन येंगबा मा अखोइगी होल प्लानिंग से अखोइगी होल प्रोग्राम से होलिस्टिक ओइन येंगबा अदुगा अखोइना चटनिंगिबा मणिपुर से कदोम दल चटनिंगिबनो हाइबगी रोड मैप तु येंगा कांदा हाइरिबा डिपार्टमेंट सिंग से लोकेट तोबम थोकनेबा अखोइगी चंपरा है चंपरा की मेलाम तौरगा कोमला है कोमला मेलाम तौरगा कईम समनदबसिंगसे मसी कमाइना ऑर्गेनिक लिंक अमा लहनगदगे हाइबसिनेबा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की ममांगदा हौसिक मांगदा तारी चैलेंज से ओजारुन नाम सेंगना तापी अखोगी कारेली सिंगसे अतई मक नत्रगसु खो स्टैंडर्ड थंबंग नत्रगसु खो मणिपुर की ड्राइवर्स ना अखोगी पुखी थौबंगंबा अदगी पुकसे ताक ताक निप मयाम से कमाइन तोइनो हाबगी मणिपुर की ड्राइवर की मते पुंग खंगब खतगी गाइरे मदुगी रेली दुई कानम से अतोपदि पोया यादरे स्टैंडर्ड मेंटेन तौद्रेबनी अदुगा अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच संगे हेबनी वन साइडेड व्यू नतबा अखोई मल्टी अप्रोच संगे हेबनी रिलेटेड ओय सस्टेनेबल पोट अमा लाकनो होनो कांदा अमगा रिलेटेड लेबु मयाम दु मीटिंग तंबा मथौ ताय हेबनी सेन हागदी जबसो अरोय बोना खजनिंगसी हौसे अखोगी ट्रांस एशियन हाईवे अदगी ट्रांस एशियन अखोगी रेल गी लंबी करी करा रेलवे अदगी रूट मयाम हाइनरी अदगी अखोगी एक इस पॉलिसी ने याम हाइब तौरी मसी मणिपुर की लोकेशन से याम स्ट्रेटेजिक लोकेशन लैरी मणिपुर टूरिज्म की अदगी अतोप मयाम अमखक अखोगी बायोडाइवर्सिटी की अखोगी लैब खोलब सि मयाम खले अदबो अप्रोच यामना पाक साउना मल्टी डाइमेंशनल अप्रोच मद संगो हबनी अदो थेंगमसु थेंग हौजिक मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर सि मालेम की ngasi की ओइबा अहुंग लाप गांजा मणिपुर से हिंगे मणिपुर की मांगम संगसन के गदी गवर्नमेंट से थेंगसु थेंग करी करी द मिजिंग संगो मथौ तारेन लो असाई हाइजगी सुने आइना असाई हाइजगी दो पुनमक्तो मधु करी कोक थादगे सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी में तब ताए लॉन्ग टर्म पॉलिसी में तब ताए कोई वाली से करीनो टूरिज्म सेक्टर वाली कईनो अदगी हाईवे सिंह वाली करीनो जिरी लंबी फाउबद ओजा जुम नासाई हाइदो जिरी लंबी अखोई गाड़ी थोड़ी ड्राइवर सिंह मधुगी एक्सपर्ट मैम पुथोपीग्रे करी एक्सपर्ट नो इसिंग गाड़ी थोब एक्सपर्ट ने अदो इसिंग गाड़ी थोब हाइबगी एक्सपर्ट तुनेबा अदु खक्तनेबा अदो अखोई हाइरिबा पोचिंग दो मधु करमाइन कोहनगदगे नत्र करमाइन प्रोटेक्शन तौगदगे बजे सरकार से खंदबगुम तौवेबा अदुनने असाइगी लेरिबा पोचिंग से करमाइन तौन कोंग थादगदगे बजे सरकार खंदिएबा होय एनी फंक्शन नंबर सरकार की मसक नाइब फमनाइब मैम लागा फजरब लेखी लेथोब वही मैम हाइरमगनेब स्टेट की डेवलपमेंट अखो तौरांगी थबकने मैम पलमगने अखोई प्रजासु खुबा दोंग 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 खूनेब प्रजा की मैम खुबा खूनेब खुबा खूब लोइर करी लाइगी सिंदे खुबा खूगीदुना मखोइदि पेलमनी होय लाइब मंत्री फमनाइब सिंह अचौ सांग मखोइना खरा गांगजलंबदो मदुदा प्रजासु अदुम थाजदना खुबा की मैम खूनेब खुबा खुब लोइरनेब खुबा खुब लोइर कान करी कानब फंगीगेदो मदुगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में तौबियोबा असाइगी छाजन हाइदो वालिब मैम मसीगिदमक्ता अखोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी में सरकार से नैनब मथौ ताएबा सरकार से हुजी हाइसिने असाइ हाइसिनेबा असाइगी लैरिब टूरिज्म अखोगी टूरिज्म फेस्टिवल से मसी लोइरब निमित तरानी खक तौद्रब टूरिज्म फेस्टिवल लोइर कान टूरिज्म से काउग्रनेब टूरिज्म नुसीब कराई लेरिगे सिने सरकार दाइन हाइसे हंगजरीसे टूरिज्म नुसीब लेरगदि टूरिज्म की साइट मैम से हौकिब चाही कयादगी टूरिज्म फेस्टिवल से पांगथोक्तना लाबने टूरिज्म की फजरब साइट मैम से ngasi फाउद सरकार सिना करी करमाइन थंबीरिगे बसे मसे अमुक्त नैनबियोब अमुक्त नैनबियो फजन नंखिन ताकपियो प्रजादा प्रजासु सनिंगकनेब मपान की लाइब टूरिज्म सिंजो टूरिज्म साइट सिंग चलगा यंगनिंगमगनेब यंगनिंगकनेब अदुगी टूरिज्म की कानबदो ngasi फाउद उहंदे फजर मफम कया ले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाउना हाइरमब लेरमनिंग टूरिज्म की फजरब मैम अम ले हाइबसे प्राइम मिनिस्टर बो हाइरम लेमन अदु ngasi फाउदा मदुगी फेस्टिवल अदु लोइर मतुंग ngasi फाउदा टूरिज्म साइट सिमदि सेमगले हाइबसे सरकार की करी तारीखे लाइव क्या थीबनी मणिपुर की खोगी टूरिज्म पोर्टल सिंग याम लई मना तागसु इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अमसुंग मालेम के म्याम मणिपुर लेब टूरिज्म पोटेंशियल से फन लेगसु मित्रानै खतंगी पांगतो संगाई मणिपुर टूरिज्म फेस्टिवल खक्सी लोरब मतुंग काउखिबा मस मिजेंग संगदबा लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स पाइखेतबा अदगी मल्टी डाइमेंशनल अप्रोच संगदबा क्यासना तसिंगनम अखोगी संगाई फेस्टिवल खक पांगतोपसिना मणिपुर टूरिज्म अमसुंग टूरिज्म की सेक्टर से चाखत होने पोसिदी माइ पापंगम है वफुम सिंगसी ngasi gi अखोगी मनुंग हदगी खननि दबसिदा अखोई ओजा एमसी अरुण
Professor Department of Anthropology Manipur University amasung hoi ozapi bosoba chief editor kangla pauna mek singna thambikre loina loina ngasi gi thorom asida mapung phan bigidam ta amuka thaka sa phondok sari thagajari ngasi gi dam ta di miang tabi punamutge kanir ya thani jari